Evo nas napokon u red. Sam i ja. I milicija. Ja, policajzent, jao. Vidimo se u Bosni. Evo nas. Pošto punim telefon na kabel, ne mogu ga puno izvući. Sam je negdje tamo. Vrlo vjerovatno. Pa ćemo dalje nastaviti. Vidio se svjetlo. Uglavnom, ja i Sam smo stigli. To je najvažnije. To je najbitnije. Idemo dalje.